ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. UMLA ke 19 South Shillong constituency harangkat bikin nong elam ki bahkamat Dakwi ke sur kup shibenta ban pentikna ke Dr. Fenela Nonglat kan yo ke tiket banyak hun ke election MP ke ban Selong Shen hakini ki khindiat. Klalit ban ai ke shithi shu president ke BJP Meghalaya State Unit Rickman Momin ban kershan ke Dr. Fenela Nonglat. Habe keran bikla pathai kubor hadim blade banyak kendo Rickman Momin uba sanbor shulai ulet ho bakum belong mentari tang uba Ernest Mauri baka Dr. Fenela Nonglat ke belapan tiket nak ke BJP kat bau Alexander Lalu Hek la shuyo i tang hakikot kubor. Shushu uba sanbor la pen pau bagi pai ba jang ke jela menta lade ban kelano ha ke jingmut ke jing berkhat daga bakin jet no ke BJP kena makan la berwanra ke dut bakangap bat kum juru bagi samla kim dan kam shu ban leit ban be thong yaki kam hendaga kam kan be thong kelayaki. Anji siya aku berpitip nagalang juga parti ru kila adun giba apply tiket. Te kumbala ya ngalaya discuss ber presiden mentan abang ay kan letter ka bang along in favor choice ban ka parti through Jong-u bahkan ay tiket ya i Dr. Fenela leng dorong lain. Nor ba ila join na do sa BJP na do kini sistem beladab apa ke jenglong presiden juga Ernest Mauri. Te kumbangala yo bayakan bo presiden kumbangyatim mud ba Mauri apply ulabu application. Te iba hek sui tangor kubor ba yong kasong ka parti apa Delhi. Then re officially imsim la apply ka sumi ta ikot kubor ba yong ba ngarung long ayu interest ban yele ya ka Lok Sabha election tenga ngasngo ba nagalyang ba muri ngalayo banikran te uong mga tilidi ba ngalaya konsol pigi katukan ne ki presiden barim ki oy ngabu application te kasyong pro parti te nagalyang i Dr. Fenela i ru abu application te nagalyang ba hek to klembu application te ngalaya persang haki mentala RIC i Klemwan assembly te ngala phone ru i switch off te nomor ba ngayo jing te mentan ba sistem i res hayeng nomor ba ka sistem i dona jing sistem kecap na gumno na te ngala persang ban phone ni na do menin rumio te kerang bangan ya klu ya ba hek berhadin juga ne sibit ngan salit kumeli jengo atari iba sistem te dia discuss non iru ba ingin ya telilang kawe ngin yo ba dia support lang ba ban pelio tiket ya Dr. Fenela lang do lang light nomor bila tray mentala jen sistem minalikan bas keleng ayo ko baru ko wes kasil sebab ilong ru kandidat ka ba ngin long gebron bok ban yo kandidat ya Dr. Fenela nomor ba ila don ka vast experience socially and politically nang ta ila long ru kalau yar ko paunam ka plidan lalu ko no hikai po law college ila hikai nang tu ila yoru ya ka gold medal hapo ko law po Delhi tiba involve aki activities ke baper te baro ki pai ba ri ka si jentia wat sagaru hil su ki itu ba ya ka kalong su popular kalong ki ba ka jingmentu ka bakhrawi ka parti ba kum kini ki yong ka leader kirwan join ka parti bat kham tam ban lade kumbaga long hapo Delhi pin page hi ba nagalyang Narendra Modi bat aga BJP kiju ki ladan rugi program sebaki bu specifically how to encourage lane ba ki empowerment ki woman te haka BJP pini gini ki social but political leader ke buat nak ying ke beduk bukan nong de tangha BJP pio space kumban su perken mayo pi ba ka Srimati Drupadi Murmuji napo orisa ka wan ka jing sarong ngi ka bagade ke sultrai ko ben konge
keban long president ban holding the highest post in the country ban long president jokari India brokoi bagade sul tribe rulum kumangi kade kasin ka baningkong bat kum kini ki berhat ki yo space ha ka BJP bana de wi ki parti kumigine kumigine ki ba ki maulun nai ki maulun nai ki ba mo ki baran sajangai kim itu rea ka parti kumigine ki maulun nai kisim ki aila te ki babun ki MP reply hina ka brokoi gara India wat sila sangi rumta po megalia ini igla sedang hakajing tray ke babha jong Narendra Modi ban kiu kan ne gari bro ra igi scheme ke baper hadu nong re kasi jantia mata election nong kitip pe de kertang Modi barang ada social media kan ta social media ki nong jong igi hanya kondong bro ko gari kasi jantia ro kila long Februari bahaya ka BJP ngiyo ya ka kandidat kumi Dr. Fenela kadang bus su parti nomor di kalong kumi but ke election kam di election nameli dan di MDC kan di MP election te kumbolong haka arhajar kendai ngakan mau ba karar baji ngakendit karar baji menmiet kifun gini beri ujung apa ngilayo kamil baka parti kala aitiat benele MP tang harar singi tang harar singi benele life nurutri konsumsi kalau ko bae the next day UPS jong Home Minister Amit Shah ji uang bak Sulaiji ku akran Amit Shah ji api sat tang akhnyu akran uang Sulai jit kiau uang jit kiau ba Sulai one job tray sistem tong dasar samai बहुत कमती है कपूर कलात्मित tentang artayo wong jesa tray sistem te krang ba minlong benengkong du u lok sabha MP na po silong yame nai labu do pai kapus minister jongka donar kaba mang bisa tik ya kan not is brokoi kan ka donar ka labu kan department but kiu kitum joan behu sports department youth affairs भी देगा और दूसरा portfolio भी देगा आपको ते नरेन ले aku no hat kapur ki pajba kari kasi jantia ki penjob yo apa lah te nade banga job ma lalu minister ngalawara aku ngam te ki pajba haka den kentiru ki den kelano pajba ba ki pajba lengba tu ki ko kubur kan le ka kubur ki pajba te kalong ba iba apalasan sistem de suksa saat akan dong apa parlimen mden bapusi mden development mden ye ru ba jong ba apala kipai ba bun kumi kendu song shit tengah ngasoban kerpat ba jong kipai ba ni belum kibasta di ba pinjingai wujus nget ya kata ya kejing siapa di soi pet ya kata kalau kam kam kan ada galok sabah election ke ba play bah haga election banwan ke kanang hak undang wan Modi ku prime minister inang yo bun susu ya kabut terbelai pun sap ya kabut jong pi sya ba pindah hari parti ni shooting pasal san sembiang kata sort road vlog ni la penjob ya Dr. Fenela tu beli yo long minister ya ora nak umur ngam te kalong nem ko jimunto ya ki sekun samla na gi pajba ge dong rep nong riang gi unemployed youth bekam kam jam kin yo ya jing arab te katakan dekat plus point nomor ko dekat MP election piran pha be dekat BJP karang ba lari kumbalong yang ala dekat muang job la ora dekat dulu bangap mentang ki pajba mende sub issue kabut nomor ka dekat mende saya sisi dengan ban yang bakam dekat election MDC ne meli kan dekat election suddenly pha be dekat BJP te kumjuru hangne ngasoban tentu ba hakbar ade ya kan dekat dia tabut mende susong shit hang jing roi song shit ini san isi kentar song shit ke jing ruai song shit ke jing siapin pensit haki but kiba harukom nen lakut san sama thandapan kia thap silang te long kiba start yang thabut dong gari kasi jentia ngabu ke jigentu long ba jong kiki presentasi ngalayo airu ya kana ka jing ai jumut jonga ke jing terwa jonga show president Urikman Momen bat borok kino kam jong ka 19 South Chulong conference ka bangi mikmat ki ong 19 South Mandal ka bangi le kado ang ne kumtui ko bangala batay le kado bangi long February
ban ai tiket tegin sapha ru yagana ka city chau doktor cuba au bolong u national vice president bolong u megle ajonga in charge of megle state nang ta show Shri Ritu Raj Sinha ji bolong national secretary but ku in charge North East BJP ba ngitrua show bangi ayaka support ban ai tiket ya doktor Fenela lang do nang lai but for no doubt la doktor Fenela hi job kum ka MP te berarti hangtai kanang sorkar BJP kaniasa ngiru nya lelang man ekran ya gini ki issues ka bengi ju ekran ka por itu Fenela ru ilara bun ki issues ki berang sateng ila kan ci press beri media tekan long ka golden opportunity ka kabuk share ya ki pat kasi janji ada ki jet tak BJP kerang ba kini ki issues mo kini ki jingdawa ki beraslam ki beras akut tu kan sok bahaya doktor Fenela kam tambi dei long ko ban ila don be hapo Delhi temot lala ke ben penolong ita ki boro te dan pi pa pa tegi we ko pelai ku kongres sanslam leyu long MP kam yo ju mentua gitu ki itu issues ki bagi pajba ki NGOs ki dawa ki sakut sanslam sipau sanslam te ladam himpa hi de ka BJP pipa de ki kadidi ki tur kin bam soat kumju isan sanslam skendong po parlimen kadang jet juga BJP ini orang minister ang tay nora ada gedut belangam ya ka yang iki pai kasih janji. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center